Albatta, bay sarf degan masala bir gana altın, kümüşke tiyişeli. Sebebi bular hilkatan saman. Hilkatan saman degeni Allah subhanahu wa ta'ala altın, kümüştü negiziyle akşakılı baylık katarı yaratkan. İlgili akça çok uçurunda dele, uçunun koldangan. Bu akçanı Allah Ta'ala negiga baylık katarı yaratkan. Oşunun için hilkatan altın bilen kümüştü gana bay sarf болады. Andan başka da kımbat bağlı nesneleri var. Altından da kımbat bağlı nesneleri var. Alarda bay sarf yok. Birinci mesele. İkincisi bugünkü günde altın bilen kümüştün orduga akçalar çıkıp ketти. Her bir memleketin özünün akçası var. Som, rubil, dollar, tenge, başka akçalar çıkıp ketти. Al akçalar bay sarftın hükmünde emas. Alar bay sarftın hükmünde emas. Çünkü bay sarf bir gana altın bilen kümüşke tiyişeli. Al endi bugünkü gündögü akçalar bizim Kırgızstandın somu, dollar, rubil, tenge bular bay sarfka kirбейт. Bu degen söz eğer de soda kılıp atkan bolsa bir tarafı altın, bir tarafı som, je dollar berip atkan bolsa takabuzul ayvazayın şart emas. Bir taraftan kabza olsa jaray beret. Akçanı berdin, je altınды aldың dagın, akçanı kiyinirek berem dedin. Jaiz. Çünkü dürüst sebebine takabuzul ayvazayın degen iki taraftan teң mülk ötközüp alış şart emas. Bir taraftan alış gerek. Eğer bir taraftan da alып kalsa, anda bayül kali bil kali bolуп калат. Bu ne qarızı satkan bolуп калат, bu najaiz bolбой калат. Oşoň üçin bir tarafta kabza bolsa yeterlik bola beret. Oşoň üçin bugünkü gündögü akçalar bular toluğu menen bay sarf hükmüne kirбейт. Eğer de altın bilen kümüşke je akça satıp atkan bolsa, al uçurlarda barabar boluşu şart emas je bolsun kabza evazayın şart emas. Birinci mesele. İkinci mesele her bir mülktün memleketin akçası özünce bir cins bolup eseptilet. Misalı bizim Kırgızstandagı som bir cins. Somdun bari bir cins. Emi cins bir bolgonduktan keyin ularda almaştıra turgan bolsok, sata turgan bolsok, anda birdey boluşu şart. Birdey boluşu şart. Cins bolgon sebepli birdey boluşu şart. Düşünüңөрбү? Misalı bir adam somgo som alıp atat. Somgo som alıp atat, 1000 som berip atat, 1000 som bekten alıp atat. Anda men sağa bütün 1000 som beremin, sen anı ne kıl? Maydalap ber mağa 900 ber dese bolboyt. 1000 somgo 1000 som beriş gerek bolot. Bu ne oldu? Ököbü cinsi bir bolgon sebepli birdey boluşu şart. Düşünüңөрбү? Albatta iki memlekettin je bir kança memleketler bolsa, alardagı akça al bir-biriге cinsi başka cins bolup eseptilet. Bir cins emas. Misalı Kırgızstandın akçası, Kazakstandın tengesi, Özbekistanın sumu, Oruslardın rubili, bular her biri başka akça. Başka akça bolgandan keyin bul başka cins. Bul jerde kursun negizinde satıla beret. Birdey boluş şart emas. Misalı bugünkü günde som berip rubil alıp atasın. Som berip tenge alasın. Som berip dollar alasın. Al uçurlarda ne kurs karalat. Oşo kursun negizinde alabilesin. Men 100 som berdim, mağa 100 dollar berişin gerek değilbeydi. Düşünüңөрбү? Al жерден ne cins başka bolgondan keyin, her bir memleketin akçası özünçe bolgondan keyin al uçurlarda oşol kurs karalat, kursun negizinde soda bola beret. Kursun negizinde soda kılsa jaiz bola beret. Tafazul jaiz. Düşünüңөрбү? Nasiyasi bu jerde dagы jaiz bolat, biroq bir taraftan nasiya bolsa, iki taraftan bolsa kayraytan bolbой kalat. Düşünüңөрбү? Albatta dagы bir mesele bu köp kezdeşet. Bayağı akçanı akçaga almaştırganda, kurslar almaştırganda, valutada işlegenler, akça almaştırganlar köylü şunday kılışat. Kebir süretler, dürüs emes süretler var. Misalı, bir Rusiyadan akça kotorot. 100 000 rubil kotorot. Anam bir yakta bir tanışına beret. Al adam aytat, men sağa 2 aydan keyin oşunu 100 000 som kılıp berem deydi. Bugünkü günde kurs misalı rubil menen somda alsan bolsak ayırması var. Misal 80 som, 100 rubilin 80 som boluşu mümkün, 80 som deylik. Al endi som 80 bolup atat, al rubil 100 som bolup atat. Tigi aytat, jo'natgan akçasına 80 000 alış gerek som menen. Biroq 2 aydan keyin beresin dep nasiya soda kılıp atat.
2 aydan keyin бересиң деп туруп, анан мага ошол вакытка буну эмне кыласың, 100 миң кылып бересиң же 90 миң кылып бересиң десе, бул жайыз болбойт. Түшүнүңөрбү? Насия болгон учурда дагы соода, баягы маркетте канча болсо, базарда баасы, ошол баа менен берилет. Мисалы бүгүнкү күндө курс канча болсо, сом менен рубльдин ошо менен берет. Анын үстүнө кошуп берсе, анда рыба келип чыгат. Рыбанын шубхасы рыба келип чыгат. Түшүнүңөрбү? Азыр берип турам сага, анан мага үстүнө кошуп бересиң деген сөз чыгып атат. Ошон үчүн буну шариатта тыюу салган жайыз. Ошон үчүн кайсы акча берсе, ошону ошол күндөгү курсу менен кайтарып бергенге биз милдеттүүбүз. Түшүнүңөрбү? Насия болсун, насия болгондо дагы ошо бере турган күнү кайсы курс болсо, ошо менен берилет. Ал эми аны алдын ала келишип алып, экөө башка жинс болот, ошон үчүн мага 80 миң эмес, 90 миң, 100 миң бересиң десе, шарият уруксат бербейт. Бунда рыбанын эшиги ачылып калат, бул дагы рыбага кирет. Демек, акча маселеси бир аз назик маселе. Ошон үчүн акчаны которгондо, алмаштырганда биринчи эң жакшысы насия кылып алганга аракет кылыш керек. Эгер насия болсо дагы ошол күндүн курсу менен берсин. Алдын ала келишип алып, базарда жок бааны айтып, ошо менен берем деген дурус эмес.